juga sekali lagi pasir pisau semangki dompet semangki sebuah dompet ki Kak Dinto Andikna otabe keagungan epon Mbak Atnia minangka majid epon semulya Bapak Kalebun Muhammad Alwi esokna pabelia ki bedi eparingi imbalan sesapantes epon ki juga ndek katandek seda dua mon ngicung cek laju ngalak nyaman nanti bi pada ala kue tanian laju seruak nyumbang aida kendil seruak fitri seruak aida kendil engkok roh kakek junggi ya betale kakek jung menengkok keng buat tak major iya bila saya lain di kakek jung oleh saya biki saya sengkok furusit tuh ya lah Cina aja kakek junggi ya boleh kadang dinak soro majari bo betul sih tak kakek jung tak ada yang majiring kok ada berarti darah pun raas katemur rare tipis kang kok tak bisa aja duit pencamara bodoh saya majari bo napa bodoh ada kiai ada tapi tekak tade saya majer saya penting bede rang berarti kian di niat nang ke engkau iya darah roa saya majer nabo na muda helu mate turun le mate turun entara ruak kalabeng turun le mate turun entare dungan kalabeng nyato mule setak nyiksa mate turun jika berbeda sampai kode jadi masalah entare sebeda rasa bro yuk Putri Family biasa epon bingkek epon acara ritual timbang kebanten Kak Dinto giliran epon sekobosan neng epon raastor juga neng epon camara srepon semulja juga di semulja ampon buber alias Paleman jadi berima kalebun lalu ini mulai ada kalebun nagabung lagi ban sebobo wah kalebun alwi mulai ketina apa Pak Kalebun gabung ngaben rakyat tinggi nyaman nasib simulja Bapak Kalebun Kades bila Kalebun ya Kades lah pada boys ya Bapak Kalebun Muhammad Haji Pathor mai tamboi Aci Muhammad Pathor juga asareng Kalaban semulja Bapak Kalebun Suhawi. Kok Kalebun lagi ya, Pak? Iya, bila Pak Suhawi tadi Kalebun. Iya, apele mun bening. Apele mi pola ngeneng. Ada Kalebun nanor ya. Kalebun murleker ya. Dia namun apele ada yang penjara as. Penjara as. Iya. Maksud tuh penjara as ya. Dojo lau pada kandi. Pada namiga rais. Ngireng. Aduh, telepon Prabowo Suhawi. Apa Perlu apa ya nah? Bana terongi dengan suara nang kok ya mak. Lu kok kita ada pakai seksaan mak.
kira kepen juga minangka kalebun morleke kalebun bencaraas kalebun suhawi kasokan toron epon Mas Adi. Ambeki ka ambeki kanikok Mas Adi pontaran le ampun taran lae etorona anikok le Pak Kalebun Haji Bathor Suhawi pada alom kudu nak salamot setiap ada pak kerja dari sno kakek soko empat nak rama soko dua pun pelkak ngalak tibi kada porye nak iya ngejunga oh Jugan sanaos Bapak Haji Bathor Kak Dinto minangka si Andi Rukun Family bedi matoron Wardianto. Oh pacarona. Siri pada siri. Gending epon akati pancer limo keju. Anika Pak Kalebun Haji Pak Kula minta iring dari Bapak nonton Anika dupak Suhawi abekel Mas Adi. saya juga nama Suhawi Yuk jalan. mana nama iring Pak Kalebun Anika Pak Kalebun beneran Mareni kau pagente kamu sona Mas Adi. Yerenge sareng kaula. Yereng jalan. Kontol bareng. Tung karipus Anika Kak Suhawi muleng juga Pak Haji lah mak itemu coba nak abekelan Bapak Suhawi. cek 1 2 Di mamele songkok na Kalebun na ya. Terom lagi ya dia. Ya dua rumah boleh melor lah kalau warara soro mole sajeki Hah? tak tayo pun belum belas pencung melor keluar ka ada sih bila Kalebun otal Beremah. esak ke bedopil lah apa Sia iya Sa atas jangan ya. lupa Obat apa kira-kira? obat samurat Samurap San Orap asam urat Yanto.
Cin dah jabo Mas Hadi tak nemu kena. Be na joko se tandek tak endek ka besena kalebunna. Be na bonyan kalebunna besena. Bene, jera alat ke TikTok ke bagi kangko. Ambu rah. Iya. Iya temo orang ngari beri orang ngabes orang ngamun lama rengis beki. Ayak talu lo mampai bon. Mun iya benar. Niko Bagus aku. Pak Suhawi Bila cara jira enggak dengan lo duduk. abak kelan Ngira gratis. apa boleh Pak Kalebun Haji oh. Ada kalebun oong tak ngabes ka Mas Hadi jak bekilan Suhawi. Ngereng ratin. Kau enggak kajurian awalnya. Eke cungana paman Sela buru toron kir-kikir buat dagang ko Toron angkot Rafi Ambu fubuk Toron mak ikut temini. Oh saya sogok viola Bo. Penting lagi Jiri ya putri pamili para ona kelem nombak biola tapi. Eke cungana paman Riak benseng ko paman Engki. Lagu Pak Suhawi karoncongan. ben Pak Kalebun Haji ong Etapo pencu pencu Tanya mandi. Kare ajan cipon kalong polong sanon topon ikalong polong Fawaida mawaddah. pon tekani ka seeka janji saban Pak Suhawi tak kira bulu janji saban tak kira burung pun haji oh. Tak kira burung Oh Ani kok pagar ayunale. Ngangkui maladene kok depada akalampini kok pada anak gerinap. Yuk Wardianto kelu. Anika Pak Kalebun Haji Pak oh Eko cak Pak Kalebun pen pada apa jak narisno bila carani jo pikiran peran saya juga darah Suhawi abakal tiga asati geniko bakal tiga tak parjoma aris no pawai jai ka ceci
Andi hajat tiga pun tegang, tiga pun tegang. Sukawi Haji Pak Om anik kokle pun pada bekelan. Masa nengah semol jabak kalebuna Haji Pat Or. Semol jabak kalebun penraan. Pak kalebun penra asik. Dalam perkara kendala tapeng sor, kendala seni serasa tak kuat. Ni serta kuat. Nak suawi ni kok lajena, Musawi. aja ni kok kaduaan. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Kare eman tertado pesana, kare nisor mulai bilen, kare nisor kendala mulai bilen Wijaya Leko. Krisno Niko Bentusawi. Wak semol capak kalebuna ciong. Ala ben Rakyat sarane. demak pada ngireng. Asaing bro. Suarana yanto corak mah ing saingan. Iya. Pokok kabulan tiga bakun nyito. Tak kira bulan nyaren, lain Rama Suawi. Niko Kak Suhawi. Ane kok sesepo. Dungan sesepuh siksa Lek ruak beneman ayo. yuk nah Wak pak kalebun aja cara bentika. Rama Suhawi niko polong bana bula, bula ni sarada kita, bula kerang detika. Rasa tak rida wahyu di bula mon tak wah neka. Yudi Montak nisar kabula tika pas abelegus nadi. Montak nisar rama irson pas abele. Ani kau ayana ulan. Nape boleh ani kau iksan mabulia tengka. Yudi calon kalebun nyur. calon karje Selamat datang grup Sataretanan bro. Rama Suhawila Ben Pak Kalebun Haji Lanjut pepurua kemi wira. Rama Irson Ruak Wahyudi tak kating Kalan Segengkang Mas Wari Wah nan. Sakalangkang pangistana pangistana lepala pon pada kompak pon pada kompak samburi Ane kok pada sahuri seeko cak lagi nabitri. Muji. Kak Sirwan tak katingkan Pak Haji Risnawan. Kak Mabalita
aeo Aduh citra kita sadonto Unapase Unapase terima kasih matur sewu sekalanggong